mbaldo o fogole internet ke o fog Sénégal o fog gila saax aci ñeŋideme Yallah subhanahu wa taala njulatere Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ino ɓato nom toxid no saate fe ando naye te ref Dioural ne i mbiyenta les anciens couleurs suɓ kadin caati ke xaye i ngara saate Dioural saate cosaan saate ado sereer kon xaye i ngar meke ando naye ref Dioural Dior ref saate cosaan a ref saate fa ando naye o leyna Dior rek a yifanet no champion o xe i njesnotina ndax itam yakarame o leyna Doudou Diom na jamano a fi carrière njom nda itam lorso meke genu champion samu Dioral meke genu kon o fogole i ngaranga Dioral koy xane njego dayo maak e ter sati cosaan sate adno sereer o fogole internet ke yakarame no mbitan soxla umtu naga xaye roga ci en jamo fek ni sortina o ten def Doudou Diom le grand champion i mbasin koy mbaxtan fo ten noke ando naye o ten def jaar jaari njom a ndef Doudou Diom tamarime tama maktu tama yoroxtu Doudou Diom avant te gara njom pap kayo wala tokor ka Doudou Diom yetema africain ndax a soɓa me champion ka ando naye o ten taxu Doudou Diom roki njom kon o fog lu mbugo an kaga ne i mbika yoon Fathio Production TV ndeysaan i mbad comme kam mbine mo fay no ten def Doudou Diom mo fi ɓaslun lamtin ke ando te fi jaar jaarum fogame tambam inchallahu rabbi Thior aca ne mbika rek i ndok kam mbina mbasen mbi kene no ten fatale joko njal mbaldu o fogole internet ke mbaldu o fol Sénégal mbaldu wi ando de ndef kam saxle wo gila saax aci ñingidme Yallah subhanahu wa taala njulentulere Muhammad sallallahu alayhi wa sallam émission njom ñala dako nom toxid émission te fena nun a soɓi ancien gloire ke caate den waye bo i mbadama i mbelaqino xa paax internet ke njokat ne njala paax itam no ke ando ten def a yono no yonno fa in nda itam ɓato leyano ne commentaire ke ino jegati o dayo maak mbago an me cele ke fodna foke wareno ɓaat nda itam ke ando naye ten def suivre in ke ando ten def no internet fe i leyano ne ɓato abonné na site fe a yoon Fathio Production TV te fodna caméra fe pod nu Elhadji Sene no micro le xaye ino saate cosaan saate adano sereer waye saate dina le islam tam Dioral o leyna Dioral te fog na commune Diouroup arrondissement Tataguine département Fatick o leyna Dioral itam champion ke mel ndef nda itam o leyna Dioral itam ane ancien gloire fa ando naye wax dëgg yàlla a jega ka tifna Dioral daf ambassadeur kam Dioral kon o fogole xaga etidu na i mbika i mbasin te présente o a ley ini gonle fo simangol le bo pare nda bala tak itam te ley ino andi muna fo o timum i sogo ngar koy nekef na njom cosaan mbana mafre xa tawte mafre na qidakum denoy anin fogami xa ndef ko ando naye nuun way lamtoguna koy nu njega dayo maak nu ci en rek ando ten def ke émission inchallahu rabbi xana jam tamit koy yakarame ndax a jega wala ina ye say nu jas nuna fo ten nu nan cosaan kon ne i mbika sans temps plus tarder mbasin i mbaldin mbaldo togo nu mbede jam Thior Production waldama nuun Elhadji Sene Ousmane Thior Omar Sarr waldama nuun miyo Doudou Diom Dioral gen na saate fe Dioral coxit el nak a lafi mbaal bo nen makum sogo ɓato gatit gatuma aussi fiyam école nda njom yaqanama jang école français wala arabe français ni ken dortum bo nen roog a fiyu sale andam joko njal no ko ando ndeysaan i ndawano nan no présentation fe mais a jega ma ando naye i mbogata moƴo xola in maaga a cudit pour a laf tama lafogo ana lafanogo wala we ndimuna i yakaram fap fe itam ya fi wala boog ten fi xoom xaale ref wala o tika ref kaga fop inchallahu rabbi i sogo ngar koy no ke ando ten def a cangale voilà donc mi o tabor refum simalandimam we moƴna meen o tabor ten refum simalandimam we moƴna meen we taxna bo jeg ke jegma we taxna bo waag ke waagma i waaw fap fe i mbagan golle ndax i nan ay dal wax dëgg yàlla oxa roga ci ina goda reɗu to wax dëgg itam i ngaranga bo Dioral itam wax dëgg i mbara mbago an o xirimna ino ten ref ndeysaan champion fa maak voilà xirimna champion fa maak fe o ten ne Ousmane Jogoy Diom adna fopa na un no faax fo xam-xam parce que nu kagaan
mi refu taawum koy mi ref taaw fe i xerim xama a refo tew a ne'el Xawasiix i a refo tew paax o tew kimu o tew tabe'u i danaka ɗik we ndeeraxama fo wiin faax a ndef alay seen voilà tokores yakarame koy i anda oxe ando ten ref o tan ino xe rimoma an ya fe itam xaye na saate fe Dioural leye men rime e ndeɓanongof men fiyano wala boog a lafan an lafan anu te saate fum ret o itam voilà ye à l'âge de 7 ans ten fa pese ciaxama xaritum fane na lande kon Lamine Thior mbinne Diobay a fog na panale jinda maga lafumi mbaal bo waas garit janga en même temps wasa cang e roga xiram njom a cangale na classe um fodum ni CM2 fodum voilà CM2 fodum rek ndiko rek ke dof ne rokam ndalo wasa cang naga dala saxtu alay se joka jël tokor ndax tiga naga roka kin rek ndeysaan xa jeg na teretuna fo ke waraluna toko dujom fogama fog me xaye o xununa ndeɓanonga a jega wa ando naye yona fa den te ref mal wala boog yoon kam ke ando naye a cangale a jika yaxon te ref njom ne ndax bo i ngara maaga oxe ando naye ten fokore o tan in i njom ne o ten suɓano suɓno ten wala boog ya in tokor ka suɓano suɓ den wala boog i citare fo ando naye parfois a naga nago jega leg mbira inoox roga coɗin doom fa ando naye xaye bajurum fop mafran tokor mafran nda itam legi tes no saate fa te jego ano champion ka ando naye a mura jog uno den bo kaga ɓekun njom deni fa koy xarf ke ando naye ten ɓekum njom ke ɓekaxama njom non seulement Pape Ka men daan wa mimi tanes xotum njayay ndaborna i xotanum njomen na nda goɗa goɗ nda xe moƴna mat dal no tane sokor o xerim na es i o ten xotum njom i ten Mame Sene ano i ando naye koy jangam bo njom ne yaqo xida anda ndeɓandong nu ga'ona rek a jega pir maak ka te buga bo xaye o refin mi koy mi xooyto xegu du jangak ɓawut rofangin im andem dal du jangak fa leng rek i mi na même meke na saate fe sax a jega madaxma wa du jangak i voilà kaga attirer xam njom ndeysaan ten fi xooxum mos ano mos fuudan wala boog nan a nan jaloore wala boog a jega ne jamono fa ando wax dëgg yàlla kaga fokatunum bo tax o bugin bo kaga ɓekom o raplo xa kem na njom i fuudananum ma frem te ga'a o ten panga xam fa yar mbin na xaar yàlla it o ten du janga xeɗa roga yirmin amin kam no ke ando naye o ten def commencement no nu xa te refna bajur ka parfois tokores no ke ando naye raplo xogano jamono faga comke kam saate fe reɗu wala kewir no caate ke na jamono faga itam cumo yenga reɗu wala boog a jega jeg ka ando naye wax dëgg yàlla caate ke mbokatiro xog rek te jeg na ando naye yaga maago mbitan tuguno comme mbiran na leg maaga ngatan ngor ke a ɗeta den te jeg ka di coda den nam njom ne dal a gartu fo ando naye encore yona fa den ndax a jeg ando naye mala ndefa to kunu commencer a rek a jega commencer na a jega xaruga fala iyo ne laytanona anda ke lewuma rek o naga leya wara ɗeet ke leya parce que nawle so maado ñowa mage so maado ñowa min nawles danaka peut-être mbog e xan mafrel parce que nu maaf ina den in gar maafa den ret deno présenter u deno maaf rega mbiya fop deno wiine a ngolo u nda nu maaf na den ngar maafum bo a taxa ke moƴna ɓata in njom ten refe kaaf ke maaf ange in fa fayila jega jeg tradition fa i mbiyoog na dena ngarega ngar me a maafra mena mi ni ngata me kem maafirkel bo a jega o yenga ando naye i ngata ngat men ret fayil o yengo mo maga maafa den bo te pak bo retanga mbinna fayil suwañ xaye o lamtanga ye a ndefo bayo le joral delo me du jom parce que maafa den bo te pak roga fe de korum mako calatula den e waaw nuno o bayo le gana panga nun meke fak to waage tik den wayata xamu bayo le parce que panga ma den bo te fak to kaga njomo yenga reɗu to we maad una wo maado ñowa i naga saxtu yesan ni ando naye koy roga fiya ina ne como yenke o ten démarrage
ndiki fab fe fa yaay fe ye no hanken gaten arda jafe-jafe na den wala dekade bugina ndax lek parfois o bugtik bajur kam buge nam ñoto kam ke no ten bajur ke avant ke anone ten fi njom ne ko degentan bo ingarano ka no ten alikal e njom ne koy mata fi difficulté parce que presque ko he bug e njom ne ni lakasa bugan aham peut-être mais hijarok fi e kaga e njom ne mom amat a jeg difficulté parce que na jamane fen reta jilas bo aso hina la xamale ndi xawat ka e parce que njom jilas e wagino jang ndeysaan i joka fa jëla paax a paax xay koy i ngar roga fiya ndax i mbaga an noxiide andoona yee daal duudu koy a retanga ba inoxata ref kate celu sum ndax leeg o naga démarrer a ndeɓandong leeg no ndet yeg kan ndaa koy saate a jega ma andoona yee toloranga maaga a yaakar nam koy xiidum fo nuun anin daal vraiment njogtu andoru maaga bo ande wax dëgg yàlla duudu xe commencer ka koy soit o drapeau yo wala bok njum saate ke no mbiyoogina soɓka wiin we ndax dama xiide mais en 77 et tout mo fi final fi mages et parce que danaka nawle es e tax mo mafrel ndax mi o kiino may u kersa reɗum i nda 77 ten adoxumo fi final et mafel en 77 na saate fa de ngoya Mbassis Senghor i nda oxe xama mamara reɗu nda gon lem wecata nda walas dala xoyege nda jongam ma amo fu i walas i ten ma xam maga final i ngatit bato préparer e njom naga comme leyna ndax na jamono faga itam xara reɗu com kaga itam o yongola maɗu wala boog com ñaal ke reɗu njom ñaal wala ndiki encore yereta ndax préparation fe a soɓa na jamono faga sogo demare naga bo an hele a jega baaj tay ka andoona yee ngara xa xe ndax ni ngar taga nama saytuta i njom naga soɓa yaga ande na jamane faga o ras rek na mafrel i o ras rek bis axam bis ret im pour yakare waramo wago bisido drapeau à l'époque i mbadidanga mbadida o ɗapan naf mafrel boya xerona ino keni njopru i par rapport ndiki andone naga nago gara rek jeg dole rek ret bindox ino mafrege mafir bo pang nawle o fop min kaga i njopru mi mafre tama ret mafre lo ras bo cere sasum rek mbindox roga tax ret final naga tiga saxtu nda préparer im pour que parce que tant kaga fogime wara mo wago bisi drapeau na jamane faga i andoona yee en 77 wax dëgg yàlla roga fiyan kaga i ngara na jamano fum koy tokores o ten yego koy mbir fe a roka nda itam saate fe a yega ye fambira genoxa to wax dëgg yàlla fambira genoxa nga koy xana jeg na te wajan ten tokores ye no xidum encore andoona yee wax dëgg yàlla faap fe fi xooxum koy nu te fañ ina itam a anda ye o njirña ref ndax fa jaman am nam koy nu ñëwtu koy andoona yee yeg a garata koy fambira genoxa fop andan maak we andan yaay ke andan to itam champion fe andan i na jamane faga koy tena sogadu jab a fiya na xam ke waruna parce que o kiino kiin anda ke waruma digante o fa faapof wala digante fo ɓeef i ke xat commandé 77 i ɓooda mafele rolas bo 77 faga ten jangum rawgadu i 77 en même temps roga taxa retama mbaan jangid maga premier drapeau es a mbaan men pam Fatick maga jangtum premier drapeau es en 77 lii rek nda anda tim saxu nga doone nana xaalis vraiment puisque yaga xaalis jegeer danaka 77 faga waaw kam i mbir ndax i leyan i mbir njom a refa ka andoona yee refe caaxaan cosaan a ref nu roga doxnuna a jega na te fitogeena fo na te wajeñtogeena tokores nam waaj toku koy ye roga fina koy champion sanko ñageno xat mu retona wala mu waja saate fa yan xile mbir feke garanga o sutwanga to waga jango drapeau le kam mbine i mbapax ne ndax itam a jega pay ka andoona yee wax dëgg yàlla o yenga fadanga jangonga jang rek bis dole of nda koy tige garna koy wax dëgg yàlla a jega na te wajantina ken koy ne waaguma layto ten ten refe danaka nandat aram fi pir mayu i parce que mi yem fonka ka njom normal yaga presque me xu wasida i ndax ke taxuna njom passage rek fi anum damit inum ne wiin we ndamit una
i andona koy inu mafrel mbisa trapo mafel des fois boya wine mbuxna te lay xeke dame njom nangam ten dem si yàlla langsane o pog fa pes ala me dudu e bugam bugu changer système bi andona koy aga ay nagi mo préparer ane warit na taga sogu mo commencer nak geno